nagalgune. Simsenlo si Paigal Kapit. Be ading pagay kapoy. Ilha day no laang. Amadin may sama sa piyon. At son patulun so. May papapagin kasim kaye. Pati nagalgune. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Pati nagalgune. Kung kinungdolon ilaw hildingin. Sumpo na mutay at hubitan pasanga. Mihimdelo magkansoting. Gangin kalha amadon puting. Kanumin kakupang. Pati nagalgune. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Pati nagalgune. Tuy kang len galang. Dili hoy na agrisa pengahi. Ama ang alaw vida ang. Nang lagay ibaw kikil. Mithin na dia at hibangin. Hiwhide mihin na di. Pati nagalgune. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Pati nagalgune. Kaminin pagay hung na din. Law vida ang suamudan. Lunghan na leng pitay ka. Kikala tsutsing imbigin. Aman golpe banga. Bandang da tsimzang su alam tay. Pati nagalgune. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Pati nagalgune. Simsenlo si Paigal Kapit. Be ading pagay kapoy. Ilha day no laang. Amadin may sama sa piyon. At son patulun so. May papabangin kasim kaye. Pati nagalgune. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah. Alaw vida, hallelujah.
tubitan masama mihem delung akan sodeng gangin kalha amadon bundeng thanomin kahumam mathe nagal kone hallelujah alaw pita hallelujah alaw pita hallelujah alaw pita hallelujah pathe nagal kune tui khang len gala dili hoila a krista pe ngahi ama ang alaw pita nang leke ibaw kikel mithin na dia at hibangen hiu hide mihin na di bathe nagal kune alaw pita hallelujah alaw pita hallelujah alaw pita hallelujah pathe nagal kune hong kinong dolun ilaw hil dingin sumko na muday at hupitan masanga mihem delung akan sodeng gangin kalha amadon bundeng thanomin kahumam pathe nagal kune alaw pita hallelujah alaw pita hallelujah alaw pita hallelujah pathe nagal kune hallelujah chungwan munno mahun lat saten la sa Hello? 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 chungwan munno mahun lat saten la sa alaluko aleng mawanga konson leise lungdan lungsin na akel tawe bitheng hat saten tipala asafe Jesu va choyon Malaya Calvaria thichu Jesu va choyon Tum sot ge ya dia hing kichu Ngai lut na la kidang ta chua kim tai Ata sandin thau nam tuita abange Chon sit sala thi pakai thokin bange Vai hom tiu pakai to aton soda Jesu va choyon Malaya Calvaria thichu Jesu va choyon amen
sana kisil ngim lau chu chula tha chu koi machan sa thei lo de se na ko nei hat pau vi nei sil ngim loi tun ki pala lo pi sa pandau hi de se suba choyon malaya galvaria thichu se suba choyon tum so ke ya dia him kichu sungpan mundo makun hat sa den lasa alaluko aleng bawa nga bonso lain se lung da lung sina kel daven bithe hat sa den ki pala sabe se suba choyon malaya galvaria thichu se suba choyon tun so ke ya dia hing kichu ngai lut na la kidang ta chu akim toy ada sandin thau nam tuita apange chon si chala thi pakai thokin pange vai hom tiu pakai to sona se suba choyon malaya galvaria thichu se suba choyon hallelujah tun so ke ya dia hing kichu gel ngoi no thisana kisil ngim lau chu sulat ha chu koi machan sa thei lo de se na ko nei hat pa vi nei sil ngim tan tun ki pala lo pi sa pandau hi de se suba choyon malaya galvaria thichu se suba choyon tun so ke ya dia hing kichu ngai lut na la kidang ta chu akim ton ada sandin thau nam tuita apange chon si chala thi pakai thokin pangin amen vai hom tiu pakai to tun so dau se suba choyon malaya galvaria thichu se suba choyon tun so ke ya dia hing kichu sungpan mundo makun hat sa den lasa
ko aleng bawa nga koizun. Laysen lungdan lungsin na akyal namin. Bitheng lahat sa diyan kipalang sabi. Sisuba sa yun. Malaya Galvaria Tito. Sisuba sa yun. Tunsot kaya dia hingkitso. Hallelujah! Kristen sipay ko nun gal sa nin sivin. Bipihoy bon sa vinding kom tao hiti. Kristen sipay ko nun gal sa nin sivin. Sisulang sing bevin. Ilang kay Paucho Leng Krista aguntan Sa tanggal sa din Ama alam kay day Kunlap si Vervin Kristen si Paikonon Sa tanggal sa din Sulam sing bevin Ilang kay Paucho Galmi sa nel mga Matheng mi degon Bitheng ho sinanong juya ihibe At som-som iumpoy Ibon sa bukod Ikinet naw songkod Ikay naw katbo Kristen si Paikonon Sa tanggal sa din Sesulam sing bevin Ilang kay Paucho Laysen leng hogam leng Alal naw mangding Krista ho kung pangcho Manti nay loading Kim heso lungdon na Kisay kin loading Atunso na Kristen by home ding Kristen si Paikonon Sa tanggal sa din Si Sulam sing bevin Ilang kay Paucho Batsal upin ng hong Batsal upin ng Ay hong sa upin Mihingle bantil din Krista leng hinga Low pipa choy zabol Tunsonin bevin Galzola savin Bantil do saw ide Kristen si Paikonon Sa tanggal sa din Sulam sing bevin Ilang kay Paucho Kristen si Paikonon Galsanin sivin Sulam sing bevin Ilang kay Paucho Leng Krista agundan Sa tanggal sa din
din Giêsu lâm sinh về Việt Lắm ngày bao chuông lấy xin lên hô gầm lệ Alal nào mắc đi Christa hầu cung vang chuông Man thị này lâu đi Kim hệ sổ lùng đón nà Ki say kin lâu đi Adun so na Christian vai hôm đi Christian si vai kunon Satan gal sa đi Giêsu lâm sinh về Việt Ilang kay bao chuông lấy xin lên hô gầm lệ Alal nào mong đi Christa hầu cung vang chuông Man thị này lâu đi Kim hệ sổ lùng đón nà Ki say kin lâu đi Adun so na Christian vai hôm đi Christian si vai kunon Satan gal sa đi Giêsu lâm sinh về Việt Ilang ngày bao chuông Hallelujah Pagaya pai Pat dâu xin online na hong panghozo sila tunia pathian thupi namun Taona muna hong khom hozo sila bon savin ay ngai le penu hingjing hat sunung pathian minin sibai kan bolso keve Bible chang mun khanin simdo angkate Isaiah bung som ngalanga changup chang segi mu thiya panin pakai chu holin Nai lama panin ma chu kovin migilo chu na chon na lampi dal ha han lang midi lovin lungel zo se gel da han pakai jina happy thein dingin pakai hinga hong kile kin han ipatheno hinga chun aji chu pakai jin puling se na angai dam ding a hi pathienin tu na hong khom zo sile nam pum pi wa dingin phathei bo pi taw han tu ni ki ban cha na diu Pathin thoi lam kai du pastor say boy hintin pathin wa chai la sading nunga tin nei hing nu chi nei hing pa thong len nu kim nei hing mo ko na pathin wa chai la ina ngai de he pathin hinga taw khom di hi ji win taw na ding point ho kan sim la ding he tu ni vel za le vel sang le som la ko chan ge pathin ma pui nei chanwa i ho jong taw na pan la jing thiam ji win Pathian zal hejin pathian nga ke pathun seutin counseling class vel zakhala som thumla segi zani ni kun mi som get chung lamang pangin loling ta en counseling class an sai namin pathian nga ke pathu seutin counseling apangal hagawa ping tha ho zo sil hagawa pilhin thena ding zo tawnan man piute pathian la cha pathian man cha la cha ho zo si zo ta sal hagawa dam na hat na pathian pi na devin amole an sumite ho zo si ding an taw kap kinote Nam pum pivin pathin iko now o hi iko now gal hi het thimawa izawa thil se thil phalo ibol nawa ko na ikile heiwa ma ko me na devin pathin nga taw na namang kinotin tunin doctor hegin keiman ke hanai abana bol aboi pi jinglai tuni chai de ka go ngai thi nin taw ko vintin ama jang pathin nga taw na ko motin tuni program zo se hin Ibon chan pathian hinga ki pathu sei nele kan pon do cheng taw na ko motin pa on khulun khutol ho sapu in taw sei nei nei pi de we bon chan pathian hinga taw na mang su ke taw te
pakai nang main lese chung pumpia chate ho các cái khom nào muốn thế ngàn ấy phồn thả pi ba phá châu xia phát na nang man ngan nati taka ngadinga ke hol ka ki bo ba tu ni chan gi ya ni sang khatwal kang taw na win pakai nang man hagawin nei pi jing be ti khevin hinga ki pa tho ka sei bin hi tu ni ka ki pun khom naw jong thu sei ding hole program ma min chong ho zo se bola pana ato chan gein pakai nang man hagawin nei kalson pi divin Ithiozo seju kapakai Yesu Krista min thingan hiya kong ta we amen pathian wa chela sadingin nunga tin nei lheng le nu chin nei lheng amani aban ba nang kil hadingin phat kan pe pathin võ choi na dingin ta san cha te tilan sange
pakai nami lon pi ngai chan ko hung ta ve tila chun san
kan mo langa bithi ki vui hi ji chun sound jong hala ding ki phat lamamen pathian heng ha tau khom na khan an nei kin autte chunin pathianin yung vil lo naw he nam pum pivin amai ta sanwa ako nei he nawa thaga vai pen thawa ama ang sung hlun na dewa he tunin nam sunga thaga mang thai tamin thaga wa peng tha lo lai tamin jula sa kham na thaya ki ngol sa hin khumang ho sule pathian ko na dema tai to ma a hi hena sa sa ki het lo sa nam mi ti ho zo sia dingin ibon chan tauna na mang hotel sule tu he pathian ko naw gal ade in na ga ho to ki do lai to tang kun ho to tang khul ho to ye chun inam sumwa nam gol hangi nei ho vivi nei ho sule ade in passer a duty pujing lai ho zo sia dingin taw nan mang kin autte taw chai na he upama ne vin nei pi vintin I theda chen nam pia dingin pathininga taw nan nei kin autte
Hallelujah. Kakipa ave pakai. Tuni san gya pati nangin phat ho nei ti pi jiwa. Na cha ten khangai cha nu le pakai. Nang ma o ka za num phat chanwa nangin nei ho pi jing ji bin. Namin thing lo pi sang ten ka hin thang ba bin nei. Kana muna tun do ka viljing dinga na kitip na zali nang namin thing lo pi ka hin thang ba. Nangin nei vil sungu ba ka nampum pi nang ma o ka za thei na divin. Lagaw na khang ka nampum pi wa nei hon pi divin ko makataw vi. Tingla pakai nangin galetola dia. Nampi thopala pang kanam sepe ho kahin gel do be pakai nangin din pi muntina din nawa nangin navantil thing to na din khom sa pakai gal na zopi nei zopi de wana kitip na ho nangin ma hong ki choi sang ding nang ma kahin ko ve gal ja thi na to in sung mi ti ho lungmon al hamon na pi din ko makataw pi ve hit sa na tang lo bi na phat na ho nei musa ho mai lama jong pakai na phat na ho kamu chi the ne mi kanampum pi lagaw mit wa nei pi jiwa hat chung nung pakai Yesu mina na ko makataw ko mo hi amen. Chilang khunkin nakichay jak nai po sungin chamcha kinang seinom kanejen pathenin tunisan genin mapui ve silai na di in ahung khom ho tau khom ho I ho zo se ki tho khom naw le adin san dei ni kho le zo kham khamen som khat som ni zakhat jani piloi umjingen nisia Taona Mei Tikhomna thau so na dingin sumla pai sap khom jive no zo si chunga ki pa thu kan sen tu hapta sungyong chu khusung light he ki su mol he jengin thau hoina sata tamta ito khom kyalwal chung wa he ala sate ho jong hin sumla pai sen jiwe he ja chu san dei ni kho be a he yo jong ki got ji devin available na kan nevin tulai hi rainy season guzu phat au hi to hlonin in chungu he akipel na he khatham niam khat bowa pel hoila kilomin guwat na he tam ta ngum ta na hila lam kai ho khalania ki ke ho khomen ichi he I bol phat lo la hi thei ta lo ding he go ha zu han lang la no ya taw khom na su boy ding je in ichi he sumla pai ki thu khom ki no ten sim phau te ti choi he pamang la len asip phat ni kho wa na tong ho mystery mi thu mi li ho chu ani khutha kin pinang ati yong latin ima zot pi ma ho he cho be hu ngai ding tin ho he akipel na niam khan an ki pel thum le lia he ki pel sa ding phei hina su to ding ti he lunggel ki nei je chun ni khutha he in chule tin ho zot pi ho so na he sumla pai tam pi hung lu ding he chule chilang kai side in chung yang kho zani ni khon in nei pa in sumhoya la tini man cho tam mystery ho zanam khan guil bol se chem kho bol hung ke ding alunga bol hung ngai ding chule bol bedding thil them them he tam ta amen chun next week sunga hin ai thera collection ni vel khat vel ni be ki bol han lang chula online ipi the devin when the gp number hung ki pin tin ana pa na ki tho khoma ni so pan la khom dingin to pakai menin na bon chaw tip na kan ne silang program ko achi ka ahe aban la sa ahe ko jam thei lo de wa hi je en nunga ho in tuni to khom ho tuin hin dong khom lo chun
hi pa men ten a velin tuni in na koma wa tu nya hong khom ho zo si koma ane ki tho khom ote ki tho khom ti pa he tua sumla pai ka ti nai po in noi lang counseling class Saturday ni khusi a counseling class he gel thu pi pe note tu nya piang tha lo van gam lut lo de he je chun bon chawin I ho azaw so zo si counseling class apang ho zo si in pan la khomote in sungmi hong lo ho loi le pai hong lo ho hin ti mo tin hin puyo tin yon to khom piu to piu tin pathian thua pan la khomote lagaw mang thai hu do ding tama tama he nam sum wa chulai ho zong azaw so zong avel vela zaw nom tu lang he miel hom zemin masanga chui bol tilwan mi jani le somli somnga somgup ti ho room sungai ki ti china kyang ki tumpela ki to he tu la he somnga somgup somse somge jani jin somge na wale ji chun azaw so jong avela zaw nom im kit wa jong le ei hu zaw thewa he vel zala som thum le segi ki bol na hin vel zala som ni som khat be ka pan ding he ka zaw si in ki jong ka phachomin ka het be ye chuni ho jong I zaw kit wa le phachom ding he je chun avela hu zaw theum jong le ade in khang tha lang ho khununga pathian thui hlang sap thei ho nunga gol hang ho chule pa pi khang tha ho le tu lai ta a pathian tu sia mun tina wa jing lai ala cha ho zo se dinga poimo ta he je chun counseling class he bon chawe ki tho khom wa panila khom wa mi ha puan puilu diu he de ma ma jing ye chun pan la khomotin counseling class hen ai the chanin bon chani zo chan ki tho khomotin mi tam ta azaw ding hi de ma ma jing hin puyo tin te mo te ti chu avela tip na kan nei nei ve pehla chamcha ananga khom na lai autin than mo lang kin ang ki chai phan la program ba na chi divin to het sa na kan nei lai ve hiti jon an bolo te anung la hon na za thei nau chuna anung la hon na za thei wam sound hat lo win ani khat nau tin pathen wa choila sa music to I to ngoi ji chun pathen du sei ding pa so sei boy ama phat jon piu tin eu phala man ko thela ko tin la ko thelo la jing langa ding in hitan tin na tun pa so sei boy phat pi taw te masan pathinin damna phai pevin NIKHO sangkhat le zak somlako
cao khom thei ding le pathin wa choi khom thei ding in pathinin dam na e pe ven hi ta bang dam na phai pi masan pa pathin ni thang wa wen he ani kho sang khat ki ti hi athupi pen cha hi pon athupi pen chui pi ham tia hele ni sang khat thasilu hi la ni sang khat tau thei na ding tha e pi pau ni sang khana jong chul lo dinga thasilo dinga hi chi sanga ha che ding le hoi che dinga pathen e phung vu na pau hi a sei chen ji bhela lo pi hi zin i bon chaw le i pau pathen chung avelin ki pa thu kan sin hi tunia a ongkal sung online na ahin chuting le mundang gam danga konin zong chilai hong walu theilo ta san te ho akibe jing zingen hi je chun mun chuma hong la zo lo wa ho hi han lang aman avet thi phat na hin ve ding ho he zong le ibon sawni pakai su krista min sibai kan bol kin ve hilanga program chi hlading lai hi je chun program uchal cha in hello ahin hi zong la pathin program in lao hitin ke zong March 5 to pun chu kan omen 6 nin phat kamangen 7 nia jo silong kan izut ahin khulanga ka luna kon hin non gel lau chun khulanga nom diu diwa dinga chu ni ngai tu mai theu ahin hilanga hung na thei dinga na ha to kan to he nu te phe min tu chun hung vom ze me tin ka vom zep ta ba he na ha to kan ki to a kong kun gi a chu kan to a chilanga hung na thei dinga hung ki ham bol ka hin hostel tha khat kanu win a hongin ya chu guest house ka jang omin izam ti a silong long I chiwa luna ding gi ding I hello wa hele kenin contact thi he hi chila hi hanlang online na he zong le chi chu hi hodinga na pha khat a hin chu ting le khang tha te ho hi pathin zalen kaum sunga chun hap ta khana ni ve thum ve a hlom pina ni ve counseling pathin a pin khang tha tam pi zong hi kaum sunga chun ki sei mo changin pathin na to a pin pathin ka thang wa ne hi kala khalani yong chun hulangala nagachi thei pon de lengai cha ja chum iti ki ho diu ham ki ho to di ham an tivin Delhi Calcutta chuteng le Shillong Aizawl Punjab hoilang langa ho izat mong ki stovin online hin class ong hi thumvei kanilan akhat na pa he la foreign langa hin pathin pha sa la mo chilai hung dinga ki gong a heven amas jep ma chun ke po do nunga chun chilai hen isu pite ho e ho nu me ho tu ki cheng sap te kha jong cho hongen to ay ho German ga ma hen isu pe chilai ta san ho khat jong hin azia cha hen pui no ma hen ya chu taw nan gel do jingu tin tu na jong online de wa hen mun tin gam tin am ho zo se jong achung chiwa ki pa thu se ven he chuting le Delhi langa ko na hong Nagaland langa ko na hong Nagaland na ko na hong isu pi pau chu pi tai mo palet tin thang om na hoi lai ham hong ki khomam khot be piute ama hi pu ngol hau thom song tu pa he pathin ni thang wa we zan hin chom cha keu lim kho mo ven ama jong dang cha ta hunga ni khat ni nia dinga honga hin
Hizia chun ipakai su Krista menen amazong iliemoven mundang gamdang ako na hong zo umte ding hin pa SD bai te ang chu delhia ko nin zani su ikimuto za moven tu na hong hamung ham su kahepon adang danga zong hin soti hen kila a soti zo si chu chlai vet be a hita bang hin kumang gamdang a ho zong danga dang chain ye chun mo zo si zalung pathini thangwo ve tu ni hin seinom hi tam ma zengen kolten kaha suru kaha khatam hoya ki pana hoya ki chai dham ti hi lungdan ta he ivet na layo se hi pathin lhagau en hi ti hin pathin na koi jen hi le yang hoi la hong ki pandi tam kalung adong le tan pathinin tu chung tu ponin zong in sei pi ven hi chulaya mun hoi na wang phaweti ta chula hilaya thagau en eva ajing ho zalin pathini thangwo vina mundanga kel ngui ho chu neding helova gilkila lamwa hi ve hi chulaya kel ngui ho na thau chan veti chula January kumbul kong ko na tsun kulanga kibol dan kidin dan so anal thei tapon kulanga ta san mi zanang pat hong oven case lam ka chiri tai ka til hong viloven ken amol so ka le til kho sonen akila sinoven ipitirana pulpit kisan sana jong hi he thei thia e kidamo hita mativen no mo saven ken kani don bu ne chu tu chung tu pon yang son an don but kinin pathini thangwa ven hichinya chun ka seida chun piham tile tu ne online ani vihon chun he di wahin why do you expect ipidinga hilanga pathin o zaho azalu ho ko managa kai ting le hilanga chun hagau en dinga na gin cha na lai hom kati I ho en hichelanga bu ve tai kanu yang lasi cho tu nai mi tam pi hiti chu hi hi ya su na on ting le ki online dap ve win kati I ho en chu ho bung danga ta poi January kong ko na kawai la na hin tu chunga chun pathin na kam changa na su na hichilaya pathin lagaw en ap pau hi thupi be se jing hin apet zium lo achai zium thelo hina zan la chun zani doctor hegin to ki stol honin ai thele tu zan ham khat ting lehen pathin thu pun ei vai ha na pa hi chai dingham ti chun ka ge le tin kin zong ka ki thu pi na the chen hin ki thu pi ngi ka tin zan la article neu khan hi ka zi e tu ni ka topic dong don man lo ai la pung ni mak khai hong lin ko hin light hong thitan ka ji do kham hi screenshot ka bola ka thot ai ya su ka thot ni tuing ka ka vele la pung ni le minute som ni la khat chanai doctor he gi ka thot ai he chan ya ka ni bui pi le ma de nga zong neu khat la ya phat chum khat le ti chu hin kyang zani mulo je na chu ka zo chana gi tu pi tuing ka chun ai thi ai le nin ikhanin nin thonin tin ka thot son ki nin hi chiung ki chaya chom khat hi pathin thu chi kan wa na hele ya sei bang wa chu pathin in sei ding hi ban nei pi vin ya chu hi chu hal chadi ga sei tumakai ta ba ga sei hin tin hi chi achabi pathin al hachate ni hi van kot he chabi ka pi edis tu na thim thu ki ti chi I thu hi chabi chu hi chen a he hong the nampi political chabi ong a he hong the ho san jong a he hong the igal lu jong a he hong the van ga ma pathin go ilun ni lu so he hong the ni chu chi thu hi ai this is the key achabi chi hin achabi long hi I ho zo sin ki po chu tu na hi
Taona organized bowling dan so igela lungdan hita so hilanga phatto na hila wana pha dita hilanga hello hila chalanga pe amta I hola chabi ki choi ki he ta so gal thip ding jong ki ke heta iti thip dham ti cho chabi ki choi pha I hon I he do a hello khun a chabi long chu ki he lu theilo na amani ki puya chu azam pi le ke he the talu chu he theva tu na chabi long mi zo sini ki pu su keu hi chi along ki pu wang wa a chabi ki ti hi tu chunga pathin e pi thu hi hi chi chabi chu along chu hoi te ke cha na tua na he lo wa le chabi choi lang along jong le chu na he hong thelo di na lai ya hi I ho hin la gal thip na ding jong ke he I lo hin ni diu e se sang lin zo I mun diu jong ki ke he ta na hong ki se ya ni dung chan ge u pop pun jong jan la chan ge nan se yen I hoi ni diu jong ki ke he ta I ho san ni diu jong ki ke he ta I chi ni diu jong ki ke he ta political la I freedom I chan ni jong ki ke he ta van gamayum diu ho abon sa pathin e piu hita ai wanga acha bilong ki pu ho lo hi zam jing na la hi chu a kho tama a sei ji bi la kho hi ta hilanga ha pai ki paule hilanga gal ha che dinga om chu a khang lo ho ji ai na hi chilanga ki pa ngam thei lo chilanga thina gal ani na idin pi tau ya chu tu chung thu po ni tu nya kan pha lo di latest pa hi pathin phat phai pe wele ni khudang le hong ki sei nan tin the theology pathin a theology huya an jam hitam hi chi thu puni ps sei tam hui lang azun hitam ipipia ka kha ipipia tar stam ti hi umahin hi chia holam ka hon jong zo khaman tu sei pe so hitan pathin phat phadang e pe le chong chu ni khudang khal la tu ni hilowa ken jong kan pha pu a kan jot pa ding hi ai la tu ni ai kan ka sei nom pen cho hi le Mars tarik nga second latest thupun pa hi chom cha iti diwam phat ni sungwa kan seding in kong ki gung zo in hi chi ki da la kha wa hi le tua latest thupun pa hi asu tu hal chakhat ahung bai jap theina ding in second latest pa hi tu nia chom chai ga wa divin kan dei hlan hi chuting le tu chung chu po na pathin mu theidinga go in pi phar wa hi na phathi nei ta cho thagau dim na thagau wa hal na pathin adim lo ho su dim ding tia pathin phathi ni hung chanu tal hona tu na hi thu phon hi chom cha thu hi wai kan ho pa gut hi na April March tarik nga ni thu phon chun IPCM tia hele number 1 as kay ma kahung tay tina ichi words kala words ni words tumhi it's like tarik siya silong kazut kaluna sa next week as gohatia zani dunga chilaya hungte family chun counseling in ko hin Sunday ni hin family ni tabang thum tabang kisto ven hichi thu po ni kanise la pung ni la ke ka se la verse thum ka chai lo so lunch party pana ka monga thoi pathin thu acha dan suna tu na yong ahi na bang ta sewa le words ka di ka chai lo di hi jong le hel chakhat itihen anu aning diu divin chi hoten hilai first word ke ma de le pathin ke phune su bible om sahin mi tam pin hi chi outside of the bible ti asai chim thelo hi Bible am lo hi za ki phung hi chu chi iti he thelo hom na da hi tango ke ka da lo Bible la lo chu chi thu pu ni lo ye wa chu lung dong ni ho ki lung dong lo hi ami Bible am lo chu Bible la to si be be la solution lo ding chu he sa hi thu pu ne sei ta chu la Bible iti hung do ha
ami man cha thim ga ho ko na hong do chuna tu na no khong building hi thim ga ho kam sa ka ni koi poi di su pathin en amo kam sa nga koi lu le chun bible la hong de ding su u chan sum lo hi na thim ga ho kam sa nga ko na hong ki ji do bible hin pathin wang chun even ka thim ga ho ka let cha ho ka ma po ding a jong ka I ti chu I ho hong building thu hi hi zia su amma ta thaga wa ho ngaung phun so bible la ki mulos bible la koi dinga an it he thiwa bible la dinga an it si ho hong building hi ani koi leng tu na sang again thei du su pathin a hits ke ma ti le pathin sui bible a ke ma a ki phun se he chilang jo explain bol da ka hung tai ti su pathin hung ki ti se hi ni hung ken siang le se jo lo dius pathin iti hung a hui la ya uma iti hung ham ti tu nin thu ta hung igel wa I ngai di wang ka di pathin hu ya uma hung ti thu chang he man ham pathin le miem ki kai pathin ipie bol ja hung chi ki te hoi aman cha ham ti tu na just one word iga de wa de ma sau hi na amai van den tum na o ma hin hila kan say in the first heaven is atmospheric heaven ka explain ta lo de second celestial heaven ni salatha a si ho na chu second heaven the third heaven is the dwelling place of God a bible abon am so ke hi kan se le chung sau de hi adan thum chen su pathin na hin pathin so na ko na hi na thili an sima planet tam pium chu plus a si pha ki tho sim sel chu le se hi aong hom lai hilo hi pathin a chung langa ko na honga hi chi planet tam pi a si thil dang tam pi ho a hung luwa hi chi le sit ki ta hungai iden hun ki ti san pet chuna iden hun an sima adam le vian sima nilha lang le pathini van lal tu na ko na honga adam le vi ta chun hung fellowship hung nei ji chu hung chi chu sa khatum bible lai vet di wai le na ai le achom lama he sei dinga satanin hi chi adam le ivi chu alep la a chon sina chi pha na chu then second plan hi cha ke ma khong tai ti hui lai a ki hi nom ham na kan sei gu ri pathin to adam le ivi ke loi khom chu broken a ke pha na chu pathin in second time achi ha te ho ahung vil ken ni plan an gon chu hum ahung thelo chu pathin van lal tu na ko na ama hung de ding chu hum ahung thelo hi idan hun asim na hung tan a fel tai alani channa idan hona chon sil ha vanoi chitin nam tin ho hlat do dinga ahung kit na ding plan hi sang izat kum sang za lu na het kau va kum asang lu ta chu pathin vana ko na ahung na dinga hi in the form of his son Jesus Christ ahung kit na dinga hi asang lu ta chu hitin dinga chu hung thelo ja chu nam khat ki tian hana hitin nam khat dan do ni chu Abraham an to Abraham to win Isaac Jacob an to win Israel win asusum sukan jata to di atsai na chu Abraham ko ma chu nam ma chu ko na hi chitin nam tin ta nong ni din hichi ni hat muchi kana ko na chu van no chen si da man di ti Abraham ko ta tin na si which is second move from God from heaven vana ko na ta tin ni si nin te will be second plan chitin asang ni do hi di cha chu Israel ani thana hi Yesus Kristus Ijala Satan kau nakal kanam dan ni pen ke mahi idoletis
ho chu na adem ba dem hi ding atidin sa sa ni chu Yesu Krista ai wa khan mu tin hi na ji lo ta tha ho chu atidin sa sa pa ni na ko ba chlai ha au chi na ni thun na za da ta lo ji ta shi pilat jang chu pati na thut dan nga den nga ni ko na chu ai hi wa amman a misconception chu pian chi le nang si than ya chu ki ye le chu pati an yan si lam ki hen lo Israel pe jang chu hong dan ni pe hi ven wa ngoi le si ha do da ko sa thidin chu pati pa na hi a thidin sa sa chu nga hi ha ni chu na ni ju na chu a bo le le da ka na khau hi ina da pe ding He charge second time hang achu hichi Yesu Krista le se hang a isu te kita le ai se ti ta chula ko sa ai ke na ta sa mo ti lo ni nga ta pinin sta pa pa nga Israel ke ani pu hang ta hin amo ti ma ai ha po ven ai hello je ven ko sa ti nga hang sa sa he jang len alung tipu lo sa di lo je ko sa ai pen ba ta de bis ko sa hat be chu bi ipya ki sa ki boran ke le amma thu hi condemn ai lo wa le chon se hin pathin lo ki pathin sa hin khat be ding alom ta hi chon sin ai chon sin me me pon chon sit chu po a ki ken be hi at ki ken be la thu ko ma na se lo rom be me na ko sa ti ken be mo thu ko man nu se lo ni ama ti vai po na chu even at ti sa zin lo chu ka ta sa lo ni a vi ni li ha jin lo ki phau lo ni sap sit cham ti na hi na ta 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 ti chu the behind of crucifying Jesus Christ it is Jesus Christ the cross at the ken be mo amu ti lo chu le as is cross at the ken be ki po chu ko na chan jang ta so pe ta online ni na han i ma jang ni ta chu ai lo wan ama da pe pa they don't have any right to own even a small piece of land them be now chat to win ding ji yang chu right and they know hi chan ge ya sap se chan da cross at the ken be ji Pita ama ki sim thai mang ding gel ko na za la ko sa had the had the oil tu chum tu pun kan le It's a course I can be a mama what can drive the door. It's a bang out it's a line when I got the pull and when I was here. Two are Hakana Kanam the Nitan. The down twin, Belzebul the way Kevin. I know Kuchi Hachi Kevin. Go to Saint Tuativa, 8 them now when it's a line. It's a line when Mahi. Hallelujah. Ang tayo kikisya ka lang po ang higit tayo kung tambe. Higit tayo ito na. Higit yung patin hungis. Patin hado ng ahong digamas kung asang lunis. Ay latun, let us come to the context ng tayo ito na. Mutu valde sa lahan. Ang matadi lang ay sa ni chẳng cần mình làm gì nữa. Let's add a two to my my studying cái mà không ta cái gì. It's like hung so. It's sad đi hung ta nè. Xem cái gì hindi sa dita cho. Cái mà không ta cái Jesus Christo had the dengan hung dengan kum asang alunay le. Nagyar pa ba? Hinaya, kay matong tayo tapatin ang sini din ay kumizan ang luday. Kan ba din yun eh? Pasa tangyal hindi niya. Niya, tarin nga nila ang sa kay matong tayo tapatin. Ang na din ay tapini kumizan nila. Kagyal, sikil silhay ko eh. Ngayon, kan ba ito bangay? Nizan hayat kumizan luday kay matong tayo tapatin. Kini kita na din ay at ito na masacho Yesu Krista ang sa kung asa-asa tayo sa kansitan. And it's
hi chi chi na sei pe ta chu ke ma kan ta api hi se pe te ho gel bai hutang. It was a plan even before the foundation of the world. Lay said to see ma sang apa na pati a plan ta chu hung liang ha hung si bo chu non bai chi hian na hu de ngai ngai tu wa